Anya laki din! Di ka man nagkaralabas niti paragan, Mary ka? Sapay kundi short pan ka? Apay, sana ka di sexy ti panagkitam, Roldan. Anya siksay? Siksi aktupay. O, makitam, o, ha? O, makitam? Na, tagkinni-kinni pa'y. Nagalas kan to pa'y. Inkan, di ka patcharming kanyak. Gapo ka di tanangisita? Saan ka type? Iso nga inkan, inka agpacharming iti padam anangisik. Saan akas kanyak anapu daw? Nagalas kan nga agsarsarita? Che! Uyaw! Hindi. Wow, legs. Naka-short pan. Wow! Ay na, nagpudawan ti legs dayjay amagmag na. Sino nga ta dayjay? Ay, kamakkamag man. Kampay iday, mapanak ba't iti papanan na? Ay na, wow legs! Ay na! Wow! Wow legs na talaga! Ay na, nagpudaw. Surutek na tayo ti papanan na. Nene, nagpadaya. Ay, surutek na ta. Di pa'y tumalyaw. Tapno makita ko matirupan na. Ay no! Ay na! Wow! Ay, nagpudaw ti legs na! Ha? Nagsigam. Oh, si kamot day tamang sursurot kanya, Roldan. Ha? Nimit kayang bakit nadya abalaw? Papanam. Iti papanam. Ay, da papanak dita daya. Ay. Kasta ka di. O sige, tagpalaudak. Uwawawan. Ijay gayam laod ti papanak. Daya ka di, wano laod ti papanam. Ijay daya. Ay, laod ko na kuma. Ay, wan. Ijay ti papanak. O sige, no kasta, agkuyugtan. Wow. Wow, legsa talaga. Oray, bakitain. Ay na. Oh, payakit kita amlatan dagiti legs ko, Roldan. Kuha nga main. Awan. Mas daw ka siguro, tanapo daw ti legs ko. Idento tabakot akon, anya. Ay gama, talaga kastoy ti legs ko. Nang runa, tanapo daw akpay. Kan maysa, ay talaga mo, nagpintas na iti legs ko. Akasla, legs ti palasang. Ay na. Wow. Wow, legs talaga. Wow, legs. O ala, sige, intan, Roldan. Sumurot kalata kanyak. Agsinatantulaangan, numadanon ko ti papanak. Nagpintas at talaga tiligs na nga oray bakitay na. Sa dino nga tati papanan na. Pagturungan na ngayon. Itimat kalidaan. Oh, apay, Roldan, sumursurot ka matlat na kanyak, nga oray iti, kalidaan. Kwa, wine, di tamat kalidaan ti pagturungak. Taapay, anya ti aramidom di ta kalidaan. No, anya taramidam.
Kastama, taramidag. Ala, aramidam ang taramidam. Taramidag mo taramidag. Awan aramidak di ta kalindaan. Anya ko mangay. Aha, Tistisingan ka laeng. No sa dino at talaga ti papanam. aha, kwa, Ngam, mawata kitan no apay a sumursurot kalata kanyak. Nga uray awan pudno a papanam. Gapo iti legs ko. Saan ka di? ha? Ay, kwa, Ngamin, nagpintas dagiti legs ko. Kat kayat mo nga aprusan, saan ka di? wine. Dati pudnaw. Aprosak man nga roda kastoy. Ba! Ay, anay ko, anay. Naplengsan tilapayag ka, anay ko. Ha? Bastos ka! Ibaga ka di nga aprusam ti legs ko, ha? Ha? Ay, kwa, kunak no kayat mo, saan mat gayam? Loko ka! Aprusam kit din ti legs ko, ha? Ala, ingkan! Tano saan? Ang mga numakugtaran ka, ingkan! Kwa, nagarudain. Ay, salbag. Kunak no, mamaysak na dyan, wow legs. Saan mat gayam? Ay, bakitay na, nagpudaw pa ilang dagiti legs na. Ay na, wow talaga. Si kantumit nga main, agraman legs ti bakay, pagtatak kunam, Kat no, nagpudaw nga may nanggal. anya laki din aya, kanakan. Daytan samit tin wow legs ti pakay subwam. Uwan nga rod anggal. Ay na, nagpudaw tilegs na day abalaw. Saan mo napakibiyangan day di abalaw? Tapara kanyak day jay. Ni anggal mate. Day ti kayat ko ta napudaw tilegs na. Wow legs talaga. Anya laki din aya, kanakan. Kunak met adimon pagtatak kunan day di abalaw, tapara kanyak laeng. Panggap ko nga armain. Ay, sige anggal. Agin no nata, no asino ti kayat na. Ha? Kayat mo asawain. Kayat mau day di abakay? Gapulaeng ta wow legs? Uwan anggal. Ay na, nagpudaw dagiti legs na. Wow legs talaga. One, two, one, two, one, and two. One, two, one, two, one, and two. Nagmaya, ti ag-exercise. Ay, kadwain ka nga exercise, Vivian. Wow legs. Ay na, nagpudaw gayam ti legs mo. Kasta ka di? Wow talaga. Ay na, kaya't kapag ngaritan. Ay na. Wow. Ay na, nagpudaw ti legs na. Sakit, nagkiting t-shirt pa na. Oo. Talags kumatan tikit kita, Roldan. Nagputaw na talaga. Ay, kalaatak man niya aprosa na. Oo. Inaprosam matan talags ko. Saan ka nagungayt? Ay, no kasta. Ay, aprosa pa'y. Wow, legs sa talaga.
kasta, di mon kayat ni Nadia Abalaw. Saanin, Uncle? Ni Vivian itanti kayat ka o taub-ubing. Una, iti kasta, armagmait ni Nadia Abalaw. Tira, Uncle! Armam ni bakit Nadia, ta armagmat ni Vivian. Anya ka di ti trabaho ni Vivian, tawan mait no itirabi ay. Pangrabi nga rod ka na o ti trabaho na, Uncle. Kasta ya, ala saya atan, tapno makaasawa kan, kanakan. Ay, uwan, Uncle. Wow, legs ni Vivian ko naman. Apaw! Nagpo daw ti legs na, Uncle. Huh! Wen, kanakan, nagpintas ni Vivian, nakapinpintas launay. Hello, Roldan. Nakatugaw ka mo diti paraangan niyo. Anya ti pampanunutam. Apay ka di nga may ka dito parangan, may. Wun takayat ka nga rod makita. Apay, di mo makita ito legs ko aya. Legs mo? Anang isait? Ala, pumanaw kan. Hoy, Roldan! Uray nang isip ti legs ko. Tapulos asaan prosan daytoy. Kayat nasawan sa diwa pailaan. Ta sino kumangay matimayat ang mga pros dita legs mo? Kat nakangis-ngisait. Uyaw ka mat, Roldan? Ala, pumanaw kan. Aday wanak, ta uray kanayon ka ngagpacharming kanyak. Kan uray kanayon ka anak asyurpan. Jaklat ta pagan ano day ta legs mo. Ala, ingkan! Wow, ligs ka talaga, Nadia. Ay na, uray bakit kan? Nagpintas pa ang taligs mau. Talaga nakinis pa lang ti legs ko. Nadia, mabalin ka day, nga prusan. Ops. Saan mabalin? Apay, asawa ka kadi? Tapna prosam ti legs ko? Anya nga tano agasawatan, Nadia. O sige, sagutan nakpay nga umuna, iti 2 hektarya adaga. Ha? 2 hektarya adaga? Pangalakay iti dayta. No kasta, ladingitak nga rod nga ibaga, abastad kan. Ha? Apay ngay, mabalin tamot ti agbyag, nga oray awan dagata. No di mo maitad, dikit kidawag, bastad ka nga rod. Sorry. Agasem ngay ti 2 hektarya adaga. Kas kamo labalasang no kasta. Balo ka mait. Nasken ka di pailaay nga sagutan ka iti 2 hektarya adaga. Anya laki din aya. Kas kamo lagraramaneng. O di nakpagsawan iti kasta. Hoy! Tapna mom! Saan ka maikari iti kinapintas ko? Nga uray bakit akon! Oh, disalang. Kas kalabalasang. Bakbakitan kanto pa yan. 2 hektarya nga. Agraraman. Imbag kumaano, balasang ka pa ilang. Taisaw, agraraman. Oo. Ti manin legs ko, tinakaituunan dagiti matam, Roldan. Di mo maten maisin na dagiti matam, kadagito'y legs ko. Ay na, kasanomat ngamin. Vivian. Wow. Legs ka talaga. Wow, legs. O sige, mabalin mo lata.
nga prusan. Aha, ay, prusak man nga rod. Oh, agasawat ang Vivian. Asawain ka na. Anggail, ay na, asawain ka ni Vivian. Hey, ay, 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 ay. Hey. Nay, apay ngay Anggail. Anya, ti pagsinayam. Dayjay mo na bakbakitan. Kunamlan balasang pailaeng. Agasem. Sagutak ki, di ka no iti 2 hektarya daga. Sakbay nga sawak. Ha? Pangala nga iti 2 hektarya daga. Agiraraman mo dadya bakay. Di, itid mo, hindi ka kaisuna at dagam, Anggail. Ha? Iti anya agapaw? No, asawain, di dagayo matlado Iti anya agapaw? No di nakayat, di sa lang. Anya kuma. Di, saan ka na mag-asawa, Anggail? Sapay, wow legs na niya bakit? Ay, oray pa'y. Kinmaysa, kanakan. Naamiris kaw, ajak gayam kayat ni Nadia. Nay, apay ngay. Kat wow legs na niya. Wina, taday tamo lang papapintasin tar aramidin na. Di pa'y kaasyak laeng no asawaeng. Ang mga no agraman underwear na. Siyak ti mangilaba. Ay, pagpakawan mo ta. Kastagaya, Anggail. Ay, sayang. Sapay wow legs game. Sayang nga talaga, Anggail. Good morning, Roldan. Tunggal agsa pa makita ka nga agpainid iti paraangan nyo Nay, adda ka manayin. Apay ka di akanayon mo adadaulin tal daw ka, Rika? Sapay naka-short pan ka? Nagngisit na italigs mo. Man, no naka-short pa na? Adaywan nakman, imbag kumamot no napudaw tayo taligs mo. Pway, nagngisit mo. Hoy, Roldan! Saan aga po ta nangisitak? Katkastan ti pa nagsasaom kanya ka? Oray nangisitak, a babae anya, tanadalusak. Che! Di ta ka manlangan? Kunam na sino ka akatauran? Wen, Roldan, dito'y kanda gusto ang maturog. Basta, ikan na kidikit-kid daw ka kwarta. Awan parikot, Vivian. Yahoo! Oo, nakaragrag sa kaunay. Ay na, talaga naragsakak Ngamain, wow legs ka talaga. Nagpudaw pa'y. Ay na, Jack amount sa work, Vivian. Ket? Kano nga ron nga itid mo tikit-kit daw ka kwarta? Ay, ita na. Mabitla nga. Ala, kitiwalit ka. Ahap. Oh, dahil ito'y tiwalit ka. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, omdas ka rin dahil Vivian. Uwan! Umdas! Mabalin ka din niya. Agkan, Vivian? Uwan No kasta. Agkan ka na. Hello, Roldan! Si kamot gayam di masabat ka. Naggapuam. Awang bibiyang mau. Amukon. Naggapo ka di tadagos ni Vivian anya. Kahit, anya ko mati bibiyang mau. Sapay naka-short pan ka man rin. Itinto ta nagngisit ay tagurong mau. Di ka lagbabayin.
Uray nangisid dagitiligs ko, tanadalusak mat a babae. Uyaw ka lalaki? Kunamla na sino ka akataaran? Madadail-tal daw ka, no si kati makikita. Sapay kundi short pan ka. Imbag kumamat no wow legs ka. Pway! Nataor ka nga agpaiso, ngam uyaw ka mat. Pwe ka mat ha? Uyaw! Ay, nalidayak ka na kan. Oray siyak, Uncle. Nalidayak, may... Nalidayak. Gapot na kayat kulaunay ni bakit nadya. Ngam, duay tariyamit adaga, tikatukad na. Anay ko! Anay ko, Uncle! Anay ko! Ne. Haguray ka man, kanakan. Apay ngay, itay ko pa yan adlaw. Akasladan an na yama. Apeng, ay akas tao yan, Kyle. Ay, marigata nagmatan niyo mismo. Nagsakit! Nagsakit! Ha? Nagsakit, Uncle! Ay, marigata na nga mismo. Ngamin, ni Vivian kat... Way, kanakan. Namwak amay sagaya mahustes ni Vivian iti club di ilay. Uncle! Apay, di mo amuday ta. Saan nga rod, Uncle? Naibaga kanyak ni Pari Kulas. Nakita na ijay club. Ket aprusan kano dagiti lalaki tiligs na. Ket kastaunay kano akatawa na. Nukasta nga rod. Agtrab-trabaho iti club ni Vivian. Ket nakaala ka iti sakait manipod kinkwa na. Uncle! Anay ko, Uncle! Anay ko, aya! Kiting kagpagas Ay, mabainak, Uncle. Jack kaya tamamuan dagiti daduma, nakaalak iti kastoya sakit. Hinga kit nagpagas Anay ko, Uncle! Nagsakit! Nagsakit na talaga! Jack kayatan ni Vivian! Nga oray pa'y wow legs! Ay, talaga Jack kayatan! Anay ko! Anya laki dinaya. Uray man kit nangisit Alex. No nadalos may. Ngam ti wow legs ang nakapudpudaw. No ipaayan nakamit iti sakay. Anya laki dain. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Wow legs. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panagdengag. Anya laki din. Mapanam ka di andoy. Ket inak agar manen ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggaget ka nga agarem. Aggaget ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang mit. So manao kayo manen ako nakakon. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya ay adula amin dayta. Kahit husto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae ngay ayatag na lang. Pagtriplyak pa'y taggagat Anya? Wala na. Uray puutin nyo dayta. Ay ti salbag. Saan nakasungbatan ti ararmem. Gapot muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kay ayatin nak makidi. Ay naandoy. Jay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanya anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngem di kamot agalisto nga trabaho. Asino mo't nga itilimpyo abalasang ang mga yak iti sadot.
triplyak to tagagat na dandot ti pamilyak na lang. Aldaw man kin rabi, agtrabaho to. Anya, Giso mo na lang. Amuyon ti kad kwasawan, iti imba ka, nga uray rabi kag trabaho. ay salbag, jak amo ti sawakan ka andoy. Mala, panahon ko pa na. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray. Papanong katay. Nakapurma ka man. Agasam dat nga eh. Naka-leader bouts. Kan nakakubuhat ka ba eh. Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko arman niya kursunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka galing ti balasang. Kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka diti mati dito suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kasta unay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kan nagbrush your teeth. Ah, ay na. Urnuso man mo ti bagbagin, Pards. Sakbay ka mapan agarag. Asino ka diti mapan mo arman, Pards? Ni Mandelia, Pards. Anya? Ni Delia tagad kita kabangi ba ka barangay? Wan, Pards. Apay, kasta unay man ang timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay, kasta unay ti kina-istrikto ni nanang na. Anya? No siya, saan nga umubra na ito strikto? Kan may isa, ni mo't Delia ti mapan ko arman. Saan mo ani nanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. agyaman nak iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isim ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ila ka Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aden. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininong kwada nung... Delia, nakaumaya mo na yun. Kapota umay ko manan idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasumpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa ka nga minang Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagayat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawad ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin lo tamat na. Apay, anya ka diti bagayo? Unay mo tinday ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, sana na. Diyak tupulos malipatan anda kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay ito iti anak ko. Kabaalam ka di matlaang, abyagan. Ne, saan mo't anatay na na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang ang mamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kahit ko sawan na nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko. Ngagtrabaho. Nana, promise. Cross my heart. Ano kasta nga raod, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Laskan asaan ka nga ima-ima sumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, Nana.
Ulitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka kading agtrabaho. Wala na, didak pagdua-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitaan abinigat iti garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaadulang iti puliti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ah, ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, tapay. Nasken ka nung addaawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itad mo. Alangan mat ngayon kagtakaw. Da kayo umat nga lang. Kasanungay. Sa rungkarak ni Delia inton may sa abigan. Agtubo mo't ay aldagos di mulak kita. Ay na, si ka talaga, Andoy. Ang ampuera ang awan ako. Nupod no nga agayat kay tiday di Adelia, naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayawn, saan amabalin akas tamlaang, amangan nubisinum to ti pamilyam. Ang, nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay na, Andoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. At ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos parts. Kuha parts. At namin papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi parts. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka parts? Ay na, one parts. Kaskas daw parts. Sigod matasan ka mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damaited ko na tayong wano prutas. Iso mapanak man nagmula iti traum. Anya? Ha? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat mo tin nga agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsa ka ananang. Italang ngamin kay. Wino, adan kaayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat kingwana. Kasanunton, no paayin ti babae nga ar-armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang, ay kat awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kapsat mo. Ay na. Ay, nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ati agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adagiti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y ngay ta? Kaputa saan pa'y kano anayanak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga.
Wang nga ro danakaw, ang mga nuag sakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga sakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, andoy? Unay na iti kastoy biyag. Ngimisit akmutan. Kitaan nyo mang titangad ko na yun. Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek ang nagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang kami na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga agayat et ka. Oho, adula amin day da. Mabiyag ka mulat na uri awan nasawam. Ay, nasika mo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laeng mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga rod. Kit istrikto ti ina ter arma mabalasang. Kan mayat, maragsakan kami. Gaputa, gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yakin baga sadot ka. Ngayon, nagagit ka mait amangan. Karon, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka manganan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi ti mula man at ateng. Kan nagado nga bunga na. At idok ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka nasayada kita. Nasayada nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagay mo kay ni Delia? Kat gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka, sumbat anak itan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Anya na, Bards? No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sumbatan na ka di Delia. Ipirma ning ti mo. Anya? Un paray. Tapno makita dahitan ni Delia. Kaya sumbatan na ka dinauras. Para kang Delia. Ay na, agyaman nak andoy. Nagadumot dagito'y awit mon anat natang. Ay, Delia. Para ka na kayo amin dahita. Agyaman nak manin andoy. Ay na, nagatidog, kan nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito eh. No. Nagmaya mo ta, prusa na ititarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustong ka di mala ang titarong ko? Titarong. Ay wan andoy, nagustuak na unay. Gaputa paboritok ti tarong. Ay na, agyaman nak adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y andoy. Ay na, naimbag ta na gustong Delia. Tinaripatok ka na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti si daan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Ayun, Delia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti merienda am? Sana, Delia. Kalkalpas ko lang nga nagmerinda itay. Delia. Damag ko mamanan no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong ayat. At ka di namnamak ka. Kwa. Saan ka pa amasungbatan andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko ma. Tapositibo ti isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalang itinatang. Makasawak mo ito ni tinapinta sa balasang. Yes. Ay, nakaragragsak ka mait andoy. Apay, sinong bata nakakadin ni Dilya? Saan?
Ngam naibaganan, nga da ka nun namlamak ang kuana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tanga agbalew, apaman na sungbatan nakateran, ma'am? Ni brother mo. Pero manindi da ito yung nagbalayo. Saan at temporary. Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga rodin ha. Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabaling nga ikabalay ko latan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang mo dyan, Brad. Si kahamoy, siyempre, ikalay sa ka muna. Alam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag triplin to pa iti kinagat ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan ka, kabsat. Asino da ka, day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka, day. Apay, adda ka din na aramid ti anak kaw, asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na, kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na ininted na kada kami. Ayun, nateng nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kayat ti ulbod kan sa dog. Ay, sobra mo't da ito apakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kapsat. Ngamdyak kayat ti sigurista, kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay iyawan, kapsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo't da ito tao, imay laeng tapnupon kun na, no talaga ani Andoy takin mula kadagiti natin nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ang ti ugaling parts. Abay, Parts. Awan ayat pa nagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Agsigurado ka lang, Parts. Ay, kat ang gagataklat ta. Nga uray agasawa kami ton kanidelya. Triple, tigagit ko kunak nga raw. Very good. Ano kasta, Parts? Talagang sama ka asawa ka na. Ay, gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kiti, Parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka na, di babae nga agad kanya kit. Ho, ti ko nam kit di Parts. Awan timang kahit king ka. Anya! Andoy, agyamanak iti anos mo ang naguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanyak. Amumit anapod mo ti panagayat ko keng kadilya. Aramidek amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpaysa! Una, ngamsakbay asungbatan ka. Kidawak asapay ko ma, tasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarik na itadilya. Ay ayatan ka mat Andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko tilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw Andoy? Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko ma tasaan ka pulos nga agbaliw, itata sinungbatan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatak ka. Delia. Bards, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nata, Bards.
nakaragag sa kami. Kas kala na nga ba kiti luto? Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dita, Pards. Ibaga mo na. Nobyak ita ni Delia, Pards. Anya, nobyam ita. Seryoso ka di, Pards? One, Pards. Sa anak mo't nga gang awan. Ah, ay congrats nga ruta na, Pards. Ay nasaysaya sa no, agramba tayo. Uwan na. Uwan, Pards. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Siyak ti taya itaarak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Pards. Ta agram baka kit ngero. Mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Ha, nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, kung saan ka nagagait? Amangan mo saan na ka sinumpatan ni Delia? Mayat ka pa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, mayamon tayo ta, Pards. Naimbagid diya, ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man, andaw eh. Anya kayo mo tinalang. Nag-ibas pa ilang titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Arakop ko kano di Delia. Kinigtot nakid din. Napukaw ko lagi din di tagtagainap ko. Ay, unay ka nandaw eh. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman, iti bangkag mo. Ne. Apa yun na lang. Adda ka di dakas ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay nagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan iti pimanwak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay na, nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilang nanang. Sana baling, tas sinong bata na ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunang, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan na yun, Delia? Tanay, makas-asawa akong. Talaga ka di ang makaas-asawa kan Andoy? Uwan, Delia. Iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwanan Andoy. Ay na, agyaman ak, Delia. Sana balay, di ka bisinoy. Tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko Intol agasawa tantaw. Tapno di ka bising iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Rining! Ada ka man iti bangkag mo? Wen amare, agpurpurusak iti bunga tinateng nga ilako. Agmalmalam ka dita nakabilag. Ay nasapay nakapudpud iti padawan. Adamot ka lugong ko. Ibagam ngamin kanila kay mo at tulungan na ka. Adamanen ijay amakiin-inom ka dagiti barkada na. Ay,
Umay ka, makiistorya ka kada kami ije kantina. Ay na, Mare, inton maminsan laangan. Ay na, di kanto pa'y umay. Tunggal lumabas ka, adalat ta susuon mo a basket. Lakok dagi jay, Mare. No addala ko mawayak, umayak mat makiin ni istorya kada kayong Nakita yun ni Trining alam mabas iti kalsada na napasita. Ay na, nakasusuon mo't iti labba. Mapansamanan agi sursur iti nateng alako na. Nagdadakil lagi ti rangyad ti mukod na. Nagpupuskol laki din ay ti rangyad dayja ata. Kasano asaan nga agrangyad. Kat agmalmalam ngamin ijay bangkag. Dinsa ngamin tultulungan nila kay na. Kano agwarwaras ti damag dito lugar tayo nga da kano babae nila kay na. Kayat mo asawan. Insukat nan ni Trinay. Ay, Wan! Sino nga imat ngamin ti makaanos ang makidin na kini Trining? Bakit ang lang arudin ti langanan? Saan pa yung agbugbog ko iti saka na? Ay, si Kamag. Aywan gayam, sa dino nga iti papanam. Siyempre, mapana iti parlor ko. Kaya nagpalinis ak tumat na karigati kakadwak a baklos. Ay na, jak kaya takarang-rang yan ti sakak si ka, nana. Nagtyosi kaya kitain. Lito na kay, malamin. Ay, di na man nararakupan na kasta si ka, Trining. Oh, Malamin na nga ron. una yung nagkirasang laki di mo day tadapan mo na ya. Di man isagid-sagid dito yung sarak takas laak maliliha. Sila pangasaan, oh. Ay, sus. Apay ngay, tanagpaigid ka mo dun. Arakupan ka lang. Ay, ijaya kong sala sa maturog, oh. Ado tilamok ijang. Ay, uray. Ano usak ijayain, oh. Kaysa di malilihat isakak. Nakaw. Natang! Gumatang kayo iti natang! Natang! Gumatang kayon iti utongken parya alakok. Kapuros dagitoy. Natang! Trining, aglakla ko kapay lagayam iti natin dito palengke. Ay nawon mare. Isupay ati malakwak. Tani pa nagbabayad manan iti tuition dagiti koleyo nga anak ko. Ay na, nagagat ka unay. Malaksi, tagisosor ka iti natin. Aglako kapay dito palengke. Kat, anyangay nga rod. Awan mat sabali anam na maek no saan asyak laeng. Ningay lakay mo nga min. Bay amon day jay. Apay, pudno ay ati damag ko. Anya ti damag mo. Ada ka nung babain na. Yung palagip mo pa ilaang mat mare. Ay, Jak lang arod pampanunutan. ay, sorry. Ala, sige. Panawan kang taaglako ka pa itinateng. Sige nga rod mare. Natang! Gumatang kayo itinatang! Anay ko, una yan ay asakit tisikat ko. Anay, ay, lito lang ay. Ilutang man da ito'y sikat ko. Ay, adda pa panak, oh. Papa namanan ay di kamot lang matataon dito'y balay. Nabambanugak ang naglako iti palengke. Siyak pa'y laang mati agluto iti pangrabyan tayo. Sana ka mga rabi, dito'y balay. Bakay. Tapay man ang. Yak nga rog kayat, tapayaya. Ay, uray da ito'y dapan ti sakak anarangrang yan. Nagsakit. Sapay jak maawatan no nagatalwan no nasakit. Nakaw. Makamukan dito'y balay. Kapay ngayon ako, ay palubos mo ngagmay-may sa ka ngagtrabaho dito bangkagyaw. Ayan nila kay mo. Amuyo lang arudan asadot jay asawak tatang. Ay, saan ka mo't nga rin matulukan at tadyak ka ba ilanan tiyag bangkag? Ay natatang, saanan amasapol at tulungan dak. Kabaelak ti manangdan iti kadwak nga agbangkag. Ay, madimat ano si ka nga mintiyag trabaho. Ado, dagiti mayat amatangdanan, tatang. Kumusta nga dagiti anak mo nga agis eskwela? Napasnek da nga agadal, tatang. Hmm, Iso nga rod nga aggagetak nga agtrabaho. Tapno makalpas da iti panagadal da.
Ay, katuan Ay, suntok ti mangipay kan kay ti agnanayon na swerte ti panagbiag mo training. Iso nga na anusam idapagadalan. Nay, nagkapukan sa manen ang nagpa-foots pa, bakla. Ay, wen, nagpapukisakpay nga min. Isumot lagayam nga danadlaw ko abarukan ka. Bagay ko matla to'y barong hairstyle ko. Ay katun bagay mo. At dayamat saan mo abagay. Ay na, jak la kayat atulada ni training. Adi na amo nga si kason ti bagbagina. Agtal na ka. Ha? Demon istoryaen ta iso day ta sumungan. Ay no? Ay, adamanan suso na alaba. Ken adan sa paigpilan na nakasupot. Ay mabiit laang. Damagak man no anya day taawit na. Trinay! Anya dagi taawit mo. Natangdag ito'y nana. Ilakok ijay ili. Kat, day tangay igpilam anak kasupot. Bulong ti parya da ito'y nana. Ilakok matlaang. Ay, kitanti dapan na. Ay na nagdadaktal ti rangyad na. Wen nga raod, saan nga ta nasakit dagita? Ay sige, labsan kayo pa'y dito'y nanapasin. Kan Marilita. Ay sige, tapno makalako ka. Ay. Nangignan sa mati imbagak nana. Ken nagkapsut mo ti panangyara sa asko. Man ano kumangay no nangag na. Pudno ma. Ay na, agsuswerte ak atalaga. Naibos manen adagos dagiti lakok anatang. Masapa ak tumanen amapan agpuros iti bunga dagiti nateng amulak inton bigat. Agurayak laang hindi ti paradaan iti pagluganak ajip nga agawid. Ay na, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro at chinelas ko. Nga, saan? Igatang tulaang dagiti anak ko iti libro na, kan pagbayad da iti boarding house. Ni matlakay ko da iti mangan iti nang ina restaurant. At kasangsango na babae. Ay, aguray ka man ta si putak ida. Ay, aglemengak diti poste ti kuryente. Tapno sa andak a makita. Ay na, agsinsinubo da iti babae akadwana. Ay, mapankun sa ida sugudanan. Inak ipungot-pungot day tagaranggan diyang a babae. Tatang, nakitak ti asawa kadwa na ti babae na. Agsinsinubo da iti restaurant. Sangitan pa lang. Namin na daw nakastati na ramid na. May kamano na babae na na. Kaskalag dadamo. Kuna namat ngamin ide, ngay sardang nantag babae. Aglaklakay na babae ro ti asawam. Di kan magnamnamang agbalew. Ginargari siguro day siya babae. Imbag at nalapdak tirik na. Impungot-pungot ko kumakat. Kanya ko mati magana mo may pungot-pungot mo. Ay, sakad mo hindi ti panagadal na giti anak mo tapno makalpas na. Mayam nga, agumati asawam nga babae. Apay, papanam na napasing. Mapanak man makitang dan kinitrineng. Agburas kami iti bunga ti mula na anatang. Nasa papay. O may kakidi dito'y tagis istorya tapay. Ay sus, kababain mo't akin ni Trineng numaladawak ama pa nagtrabaho. Mano aya iti itang dan na kada kayo? 350. Libre ti kanun kan merienda. 350 laeng? Kunak no limagasot? Ay sus, imbag lang nga igatang iti bagas. Ay no siya, dumawatak iti boyfriend ko nga da iti abroad. Wala akong problema sa bagas-bagas na yan. Bastante ang pera ko yun, no? Imbag nga rod ken katananam ay ti biagmaw. Da kami ngay, kasapulan ngagtrabaho kamay, tapno agbiag kamay. Kaslamot limlim tagdagita matam Trineng. Ay, kwanana.
Napuyatak ngamin idirabi Apay, pakapuy-puyatam kwa, awan matkit dinana. Apay nga agluwa kamutan. Wala na. Ningamin lakay ko. Ay, wan amukon. Nilakay mau at damanan sa bali ang babae na. Kasano nga umuyo, nana? Ay na, amin ang mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Awan ti mailumang. Kasla asok nga gwaras. Kanayon nakmatlatan aluklok ko ni Orlan. Di la mauman nga babae. Ay na, no siyakla ang maisa trineng. Jak maanusan ti kasta nga asawa. Addan sa aminin kan kwada. Babae raw, sadaw, manugal pay. Lumabasak pay, tata. Ay, wag! Ay, asino kay tayon? Ay na, nalipatan dakon. Siyak adi ni Lito. Ay, Stilita. Ti kumari ni Trining. Ay, siya kagayam da ita. Ayan ni Trining, tata. Napanayin tuludan na anak na iti abastuda. Iso siyak pa'y lang ti pinagbantay na dito balay da. Apay, agpapaadal pa'y lang. Anusan na pagadalan na iti anak na Ay na, nagrigat ti agpaadal ita panawan. Ay, pangasawaan na kiti nagiti anak na numabalinan. Tapno adamang pakan kadakwada. Tapno saan da marigatan. Adrining, papanamanin, dumagas ka pa dito yung kantina at ag-istorya tayo. Ay na, jak masango. Ado ti aramida. Trabaho kala at trabaho, agpapabak ng kaunay. Agpapaadalak ngamin. Ay na, bayamo na kita anak mo. Iba ka mga asawa dakit di. Kastama dagiti teenager dito lugar tayo. Di na pala nalpas iti panagadaldan ng asawa dan. O, di saan yun na problema ang naganak dagiti kanin daw, no anya pa dita. Isakad ko ti panagadalda, tanaanos da nga agadan. Marigrigatan kamot nga rod. Kita man, kas kalagtaw-tawan iti 61.3. Ay na, agan-ano sak, mare. Isardang mo ti agpa-eskwela. Na tuladan na ka-sexy. Mapantag paparlor, Tapno makabiro ka iti pangisukatam kanila kay mo. Insukat na kang arodan di isukat mo matan. Jak sa kayatin ti lumabas di ta kantina, nana. Nay, tapay. Siyak mutlat na nakanayon ti pag-iistoryaan da. Ay katbaybay amlat ta ida. Daytoy langak ngamin ti pag-aangawan da. Bakit ak kanuuna yan nakitaan? Nilita ka nga may ti mahilig nga aguyaw. Naimbagkan ko na Tanapintas lata ti adda pa nagbiag na. Gaputa adda boyfriend na ijay abroad. Kat di na masapod ti agtrabaho. Iso aday tala makichis-chis Mr. Aramiden na. Wangarod na. Imbagkan ko na tamayat ti biag na. Ala, bayam kit di. Tainton agkita kamay, bagbaga akman. Saan na? Baybay-an yun. Wan bagbagaak, tasardangan na kan nga uyawan. Masapol abagbagaan, tapno amuna tibidot na. Nanapasita, kanayon ka man dita balay darang yan? Ay na, sumardang kakit din amang uyaw kan kwa na. Nye, apa isakit mo? Saan mat? Ngam kaasi, isulatan ti pagtutungtungan niyo. Ay napudnumat amin nga ibagbagami maipapankan kwa na. Wen, pudno no pudno. Ay. Ngam di yun la makita mo ti ado arigat na. Naynayunan nyo laang no kasta nga uyawin nyo. Ay na, ibagayo kiti tagbugo iti saka na. Iso na ti dapan na iji nakirsang abato iji karayan. Tapno maika di nagdadakal arangyad na. Ano ba yan? Anya lakit din. Nauyaw kayo launay. Pudno, uyawak mo't idini training. Ngam nakaamirisak. Iso nga ita, saan kon nga uyawang.
naimbangal daw mau na napasita. Nay, kasla mabigbig ka. Ha? Saan naki din na may big bag, nana? Laglagi pek nga road no asino ka. Ay, siyak ni Orlan. Di asawa ni Trini nga karuba yan. Ay wun gayam si kan ni Orlan. Ay, ay pasensyakan, talaga asaan ka ang nabigbig. Malaw mo nagkaabaraw. Ay, saanin nana. Umay kulaan ko mabisitahan ni Trini. Ang awam mutin di sigo da balay mi dito. Nakarurot mutin ni ka nakatakdaran ni ti balay mi. Apay, di mo pa'y amaw. Ha? Ti anya, nana. Nabayagan nga wanda ditoy. Inalan dagiti anak na. Ha? Kasta ka day? Ay, manumag nga minatawanan na saan ka nag-away? Wan nga raw, katnay kimutong kapayan iti kastaunay. Kabarbarbas kapayan. Apay, anya tinapasamakan ka, Orlan. Awan, nana. Nayaw awanak, iti dalang ka. Naperdi, iti biyag ko, iti bisyo, kun babae. Ay, kunakun ka. Ke, sa dino nga nga, tanti makaranda trinay, nana. Ay na, dakkel ti balay da dita subdivision ni Jayle. Inalan dagiti anak na, tagmay may samot dito. Kan saan damutan na palubusan nga aglako-lakaw, tapuro damutan profesional. Anak mi dagi jay nana. Jakla nagbalin, responsable nga makadakwada. Kano doktor jay inauna nga anak yaw. Ha? Engineer mo jay may kadwa. Ay, una yan. Kan nurse mo jay burida. Ay na, nagmayat itan tibiyagda nga giina. Agpasya-pasyar langan tar aramidon ni Trineng. Isugayam day tati balay da training. Nagdakal. Oh, nakita mo. Kunak tumot ka, dakkel ti balay da. Ayan nga ni training ita. Kasangsangput dan sa naggapo ijay Spain. Nagpasyar da ijay. Aro? Nagmayat ibiyag da. Una, nagnamayan. Oray pa'y siguro inaldaw nga agpaputs pa. Mabalin lata. Ay na. Siyak ti malas ibiyag na. Nadisgrasya ti boyfriend ko ija abroad. Ket, ijayan api musay. Ay, day tangarod, taditay ammutigasat tayaw. Anyamatan. Bakli talang arodan ti tao. Kastoy pa ilang tinagbalinagasat ko. Ay na, agkaka na ti problema tayo iti biyag. Ay, mbala gawid tan. Impakitaklaan ken ka, day tabalay da Trineng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.